Mnogo mi je drago što i po 4. put u našem gradu su gosti iz Makedonije, Akademija iz Skoplja, divni profesor Stojanovski i vaši studenti. 4. godinu pravimo ovaj festival i to je međunarodni festival svih akreditovanih akademija sa prostora bivše Jugoslavije. I drago mi je što svi ljudi koji dođu ovde ponovo požele da se vrate i nose neke divne uspomene odavde. To je najveća stvar. I drago mi je što ti studenti glume koji su i još uvek studenti će jednog dana biti sigurno velika glumačka imena, dolaze ovde kad nisu afirmisani, a posle toga se nadam da će biti u žiriju kao i profesor Stojanovski što je ove godine. I uvek se radujemo da ugostimo sve te ljude. Tako da dobrodošli i na sledeći, na 5. festival. Dom kulture i Zavičajni muzej su pre 4 godine pokrenuli ovaj festival Dani Danila Lazovića. Zamisao nam je bila da negde sačuvamo sećanje na lik i delo našeg glumca Danila Lazovića koji je odrastao ovde u Priboju i negde započeo tu glumačku karijeru ovde u Priboju u amaterskom pozorištu. Kad smo razmišljali kako obeležiti te dane, pošli smo od toga da je Danilo Lazović bio negde glumac koji je maestralno govorio poeziju, a Priboj je inače poznat kao grad poezije, zato smo i odabrali takmičenje u govorenju poezije i to mladih glumaca sa svih akademija iz regiona. Na taj način negde vežemo glumce za ovaj naš grad, a istovremeno i afirmišemo poeziju. Ja se nadam da će naši gosti i ove godine, pošto je program negde sadržajniji, traje 4 dana, uživati u našem programu i bit će im lepo u našem gradu i samo iz našeg grada poneti lepe utiske. Promeni se iz duševne situacije, prelazimo u duhovno. Iz pozorišta dobije duhovnu silu, kao što ste rekli. To je ono. I sad, ja treba da dam vama neku izjavu. Kažete šta hoćete, mislim ono suština u vašoj igri o pozorištu, jer ovo da gleda pretežno govorimo o pozorištu. Baš ono da je istina i... Pa, kad kažemo da neko glumi, onda to je sleng za laganje. A niko ne zna da je gluma najveća istina na ovom svetu. Dakle, da bi neko odigrao ulogu
na sceni i da to vidi publika, on mora biti najistinitiji u tom trenutku u svom životu. To je jako teško. Mnogo je teško biti iskren, mnogo je teško biti istina. Možemo biti iskreni, Meša Selimović kaže šta je iskrenost, je samo uvjerenje da govorimo istinu. A ko u to može biti uvjeren? Ne može niko. Ali glumac kad je na sceni, on tog trenutka, dakle, se pretvara u jednu istinu. I ništa više. I ta istina koju publika prihvati, oni ne razumiju da su u stvari dobili istinu, oni smatraju da su se lepo proveli. A mi se trudimo da im kažemo istinu. A oni svi lažu. Svi lažu. To je dakle taj fenomen u glumi, u pozorištu, da se mi trudimo, da im nešto objasnimo, a oni su uvjereni da su shvatili pre nego što su i vidjeli nešto i posle toga to prepričavaju kao događaj sa pijaca. Ali mi moramo biti uporni, a i nek oni dolaze uporni. Pa ćemo vidjeti ko misli, ko glumi, ko glumata. Ne znam šta bih još da kažem. Sem što volim Makedoniju i Makedonce. Evo, sutra navečer dolazi Teatar komedija u Beogradsko dramsko pozorište, igraju Lisistratu. A, to su naši... Da, jedna sjajna antička komedija u režiji Nataše Poplavske. I jedva čekam da vidim, već je krcata sala, jer sam baš dao mnogo na marketingu. Makedonski glumci su sjajni. Dakle, to što sam ja video, tu glumačku podelu u teatru komedija, znači ja nisam mogao da verujem, dakle, to je ono što sam ja učio na akademiji, to je gluma, to je Stanislavski, to je ono veličanstvo gluma. To što su oni pokazali, jedva čekam sutra navečer da ih vidim. Eto, i veliki pozdrav za Site. Najbolja ideja koja je mogla se desi pre 4 godine, evo sad 4. put po redu festival Dani Danila Lazovića. I evo sad danas sam čuo nekoga ko govori da je jesen u Priboju dobila taj neki kulturni deo i sad sve više i tih, da kažemo, tezgaroških predstava pozorišnih negde gledaju da, eto, u ovom periodu budu u Priboju, jer su negde Pribojci, eto, već u ovoj 4. godini navikli na ta kulturna dešavanja. Sad, s tim u vezi, ove godine festival Dani Danila Lazovića koji traje od srede do subote sa programom koji čine Ljiljana Blagojević, Kalina Kovačević, Gorica Popović, Dragan Gagi Jovanović, govori o tome kakav program su oni pripremili za sve Pribojce i govore o tome koliko su Pribojci zapravo željni kulture, koliko im treba tih kulturnih sadržaja. Sad, ja sam imao tu sreću da upoznam Danila u nekoj kafanskoj atmosferi, uz harmoniku i gospodin, ako ne grešim, Mikita Stanešić, koji je i večeras bio na sceni o priči o Priboju, je tada zabavljao Danila i verujem da je sve da može da pogleda, sve bi bilo po njegovoj volji. Sad ne znam kako ste se vi proveli. Super. Odlično. Hvala. Ja imam zadovoljstvo što sam već 4 godine deo ovog festivala. Od ove godine sam i urednik programa. Ovo je 4. festival po redu, ove godine traje 4 dana. I ono što je važno istaći da smo ove godine ugostili dosta eminentnih umetnika, profesore iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Dolaze nam studenti sa 11 akademija i ovo veče je obeležio program Priboj kroz istoriju i umetnost. Ja sam imao tu privilegiju da potpišem taj scenarijo, moram reći uz saradnike Sava Derikovića, direktora Zavičajnog muzeja i Ibrahima Hasanagića i uz podršku svih ljudi koji su učestvovali u ovom programu.
Naša ideja je bila da građanima Priboja, a i gostima predstavimo istoriju Priboja koju oni zasigurno znaju, ali ovaj kraj je zaista vrlo bogat tim istorijskim činjenicama koje su zanimljive ne samo za prostori ovog kraja i Srbije, već i za celu Evropu i mislim da smo u tome uspeli. Mislim da je taj program bio sadržajan, nije bio predug, mislim da je publici bilo vrlo interesantno i zbog toga mi je jako drago. I nadam se da će i ostala 2 dana biti dobra, da će publika uživati. Sutra ćemo ugostiti glumce Narodnog pozorišta iz Beograda i Jugoslovenskog dramskog pozorišta u programu Danilo u čas, dok je 4. veče rezervisano za takmičarsko veče, gde će se naši studenti takmičiti, a stručni žiri će ih ocenjivati. Hvala vam. Čedomir Mitevski, Fakultet dramskih umetnosti u Skoplju, klasa profesora Zoje Buzalkovske, govorit će pesmu Petra Bašenskog Angel od Zborskog. На разпаѓата од нашите македонски бидувања, пијам бело вино. Да не ме спопаднат црни мисли. Исправен пред вистината наша македонска, му погледна во очите на соузени. Во очите на соузени на човекот од Зборско. Јас сум од Зборско, рече човекот, од Зборско. Таму, зад онаа измислена, затворена граница, се моите браќа. Тие се таму, зад онаа измислена граница, црна граница, затворена граница, зад онаа егејско-пиринска граница се моите браќа. Зошто ме оделија од нив? Мене, ангела од Зборско, ме оделија од моите браќа. Пии го ова вино, човеку. Пии го ова вино и поздрави ги моите браќа. Зад онаа измислена, затворена граница. Затворена само за мене. Само за мене, ангела од Зборско. Пии го ова вино, човеку. Пии го ова вино за мене. Рабу Божи, пии го ова вино за мене, за ангела од Зборско. Ja sam Bojana Đurošković, dolazim sa Akademije umetnosti iz Beograda. U klasi sam profesorke Mirjane Karanović i Damjana Kecojevića i Jelene Ćuruvije. Posebno mi je drago što sam ove godine došla na ovaj festival, jer mislim da je ovo nešto posebno. Samo ovo naše druženje, same radionice, nekako predstave, sve to kroz što smo prošli je mnogo dragocenije nego samo takmičenje. Inače, mislim da su takmičari bili jako talentovani, mislim da je svako odabrao ono što njemu odgovara, ono što njemu leži pri srcu i mislim da prosto ovi dani Danila Lazovića treba da se neguju i treba svake godine da se održavaju, jer je to stvarno nešto posebno. Ja sam Strahinja Blažić, skoro svršeni glumac Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta i asistenta Miloša Bikovića. Što se tiče ovog festivala, ovaj festival je meni jako drag zato što pre svega slavi ljubav prema poeziji i mladost. I Danila Lazovića naravno, ali pre svega mladost i druženje, neku energiju, razmenu iskustava. Mislim da je to najvažnije, da samo takmičenje kao tako nije bitno. Najvažnije je 4 dana našeg druženja, jer to je jedinstvena prilika i ne tako česta da se 11 studenta glume sa svih, da kažem, bivših republika nađe na jednom mestu. To je najdragocenije. A onda sve ostalo
ja mislim da je i svim ostalim takmičarima to najvažnije i ove godine festival produžen za jedan dan, što je meni jako drago, sve je na većem nivou, ja sam bio od prošle godine do ove godine, vidno je napredovalo sve i u organizaciji, jako mi je drago što su uspeli da angažuju vas kao žiri, da kažem iz Makedonije, iz Bosne. Stvarno samo imam reči hvale, ja se nadam da će ovaj festival rasti i da će da napreduje kako je krenuo. Festival, pitaj me što hoćeš. Ja sam i Ibrahim Ćata, Hasanangić, organizator programa u Domu kulture u Priboju. Kako je prošao festival? Festival? Pa pre vi treba da kažete, nego ja. Što se tiče organizacije, sve je funkcionisalo, a o tome kakav je prije vi kao gosti treba da kažete, je li tako? Kao gosti sada kažemo sve najlepše. Hvala vam i da dođete nam iduće godine. Da ste živi i zdravi i vi da nam dođete u Skopje. Ako Bog da. Јас, искрено да кажам, сум многу изненаден од фестивалот, пријатно изненаден. Мене ме беше прекрасно, запознав многу прекрасни луѓе, дружбата беше феноменална, мислам дека толку се здружиме за толку брзо време, што дори е невозможно колку сличности наравме меѓу себе како пријатели, како луѓе од друг регион, но сепак сме исти на некој начин. Така да јазикот нема бариери, посебно на Балканот. Ја још од кад сам српски професоре. Ти беше на второ место и таков впечаток од дека публиката ме среќаваат луѓе и ми зборуваат за тебе. Да, мене ми беше тоа наистина задоволство што сепак ја разбра песната луѓето и што како жири решија да ме оценат со доста во ред оцени за да бидам второ место, што првото место е нака, мислам. Јас сум многу задоволен од тоа што успеавме ние како луѓе, како актери, како млади студенти да дадеме чест на некој човек како Данило Лазовиќ. Акторот беше феноменален. Тој имаше толку, мислам дека најмоćен глас што некој може да го има, мислам дека тоа е Данило. И енергијата и љубовта која имал спрема театарот и спрема филмот. Јас сум пораснал со неговите улоги на серии, на филмови и сум многу задоволен што пред се ме поканија на фестивалот и што бев дел и што можев да пренесам емоција на луѓето. Така да местото не е битно. Битно е тоа дека луѓето ме разбраа што сакав да кажам и го почувствуваа тоа што јас го почувствував кога ја кажував песната. Така да ова е едно прекрасно искуство за мене. Луѓето што ги запознав се надевам дека ќе доаѓам и некако такмичар, како пријател на овој фестивал. Сум многу благодарен пред се што се бавам со оваа професија. Од срце. Така не. Katarina Jeličić, dolazim sa Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Student sam 4. godine glume. Prvenstveno moram reći da mi je jako drago što sam prvi put u Priboju koji neguje poeziju i kulturu i on je jedan od retkih gradova koji to poštuje i ceni. Takođe mi je jako drago i radujem se što sam upoznala nove kolege sa drugih akademija i što smo se lepo družili tokom ova 4-5 dana. Govorila sam pesmu Dečanska zvona ili Svetkovina srca od Darinke Jevrić. Pesma se sada može shvatiti na više načina kako kome odgovara, ali ono što je zajedničko za sve je da je to jedna duboko intimna ljubavna pesma. A mislim da je ljubav ona glavna stvar koja sve pokreće. Tako da sam je sa zadovoljstvom govorila i publika je jako lepo prihvatila. Zovem se Dunja Stojanović, dolazim sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Biljane Mašić. Došla sam u Priboj na festival, sasvim neočekivana, da tako kažem, kasno sam se prijavila i stvarno nisam očekivala pobedu, ali mi je jako drago ako sam i u najmanju ruku uspela da
prenesem publici ono osjećanje koje sam ja imala u sebi i hoću da se zahvalim celoj ekipi i drago mi je što sam došla u Priboj. Ovde su ljudi divni, druželjubivi i lepo su nas ugostili. Imam samo reči hvale i hvala svima. Ne znam šta više da kažem, u šoku sam. Moje ime je Marko Todorović i dolazim iz Podgorice, Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinje, u klasi redovnog profesora Branimira Popovića. Jako mi je drago da sam bio na festivalu Dani Danila Lazovića i da postoji uopšte ovaj festival koji se sjeća i prisjeća našeg velikog glumca koji je ovako vaspitavao nas svojim kako pozorišnim, tako i filmskim ulogama i da sam upoznao divne ljude, pogotovo ekipu iz Makedonije s kojima sam se najviše i najbolje slagao. Takođe veliku zahvalnost dugujem mojoj profesorici scenskog govora Dubravki Drakić koja mi je pomogla da spremim pjesmu i da budem što bolji u tome. Tako da jako sam zadovoljan i to je to. Hvala vam. Veljko Bojović iz Priboja. Od početka pratim festival Dani Danila Lazovića i ovo je jedan ne za nijansu nego za 5 nijansi bolji festival od prethodnih. Ono što je moja impresija ove godine je zaista raznolikost takmičara i raznolikost izgovorenih stihova. Ono što je ostavilo utisak na mene je kandidat iz Makedonije sa Akademije iz Skoplja i ono što mogu da kažem i ono što mi leži na srcu, što sam rekao i profesoru sa Akademije, je njegova preskromnost i njegova niska ocena za njegovog kandidata koji mislim da je bio jedan od najboljih večeras i zaista mi je žao, iako je govorio na makedonskom jeziku, pokazao je i emociju i pokazao je kako se govore muški stihovi. A što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti. Srce više nije moje, tebi ne daj drugo
valore